Kakasi Hills Autonomous District Council kalashemi karai ban penbetran ti ye ki constituency jongka da ka bapenya na ka jingdon ki nong tap vote but shibanta na ka ni ka jingthmu ka council kala thau da ka delimitation committee but ya ka notification larapan mi ak arpotre risau arjar pulai ya ka ni ka notification lapan mi hadien ka jingyo jimunjur naulat ka jilla megalaya halor ka jing terwa badangshan na ka council lingba ka tanat district council affairs jongka sarkar jilla chairman jongka delimitation committee ubade unong bishar barim ka HADC Dr. Stral Welkhars Imli, pergi khot pat kilong MLA Berim u Dr. S. Loniak Marbanyang, u Profesor Kenehu Dr. DRL Nonglaj bat kong R. Merbo kenong hikai school Berim. U Secretary Berim ke HADC u ba monsoon kharkrang wala syatung kumu member secretary ketika komiti. Ket kum ke kendon trekam ke delimitation committee kan penlong ye kijing yalang ngapat ba haki jaka beper ban yo ikijing ai jingmut na kipat ba haki constituency. Shosho ka committee kan buru yak delimitation bill hakaran san pat ba khnang ba ki nong song snong kin ai ki jingmut jongki ki jingtem bat ki jingkan tho Henry ka basngo pla ka long ba sham la bu por ya ka committee lanu bakan pendap ya kanika kam Henry la suang bakan kham kloi kat bala kumta halor jongani ka banta unong ilam kaliang persya uba tita star wal khan ubari MDC ka UDP na so raw laong bun pha jing tho so CEM ka council ba chairman ka committee halor kani Pika ngatarai kadon arjimut kejengbu iaitu ke delimitation committee. Kawai kalong ka anticipation ba kandon ka amendment yang ke schedule. Namar dalada dep ban amendment yang ke schedule. Ka new amendment kadon hantu kebahan increase ke seat. Tegamut haban le kata kadon kam ka delimitation committee. Kata kadi kawai kejengmut. Kebaar pat kalong bala da amdan makna kata ka amendment kamut ka delimitation committee kan le ya ketuka reorganize ya ki constituency namar ba kidan ki constituency ki bale se ki badan ka voters kumpasan ko hazar kidan badai ki constituency ki badan ta arko hazar kamut kandon ka adjustment habalakum nu ki constituency ki de ban yarangkat ha ka jingedan jong ki votes de ngilale ya ka proses ha ka arhaja khat sauru chua ka arhaja khat saw election kaba ni penmi ya ka umsling konsumsi yang terpor bat ni pendu ya ketika like kro konsumsi te kani ketika proses kaba long legally te like nang tangam dan ni ban comments ka syong pat ha ka isi lanu ka ipor ya ketika delimitation committee bahkan pendap ya kau Ndai msim lo thok ba ya por ban pendap ketika komiti bahkan pendap ya kam lasu bu ba kap nang kloi kap nang lakam nang biang na kaliang kajongi kung magu nongelam jong kaliang porsya dengan sa tho ya kani sa keren ya kani hapo ka isi au CM ne au chairman ba lakum no ka delimitation committee ka de bandan ne ka time frame tanang baki stakeholder lani kita ki brio ki belong affected lani ki pat ba lani ki shnong kila ban submit ya ka representation joki hakapor ka bani Katu kan ikan tak terai ke election MDC kalau abangan kam syadian ru kasi dak sing haka jitso ka jongahi kam de ban kata namar ba tang ban reorganize konstitusi kamut ba hin panpor ne ban extend ne house dan re haka jitso ka jongahi ka soba ka reorganize konstitusi ka de ban long po shibnaya